Shonga izoba TV West nehinda kiro kiaka satu, right? Ebiro biri 10 ebyo kwezi okwe 12 December umwaka gwitu gwa mukama wetu Yesu Kristo ogwe 2025 twange twikirize paka nazaru. So no tuli kandi naitwa TV West ntukugonza muno kandi tukusindikira ubutumwa ntukuramukia umuringo gwembaganiza ensonga izoba neba TV West nehinda honka no horukutsanga hansonga egyo niyem kandi umukayiririzi yakakiro kino kebero yokwezi 10 kale special muno kuba umuntu inabagenyi abakungana babiri studio niyem kandi abagenyi aba babiri ne bolekize okuba ne bebembera constituencies zitarukusana bagenyi babiri baitu ne bembera constituencies zitarukusana kandi mukayire nuko kwa umukyara kandi omusajja omwanjuzi no mutekaniza rundi program emanyiro nkeshonga izoba nabanyita kasanga klake mpako yange niyo wakiki nsemeriyo kwa ndano akayizi kakiro kino ebiro byokwezi 10 byenyino mu studio manyiro bakiragamba ladies first auto inakora nsobi nyina horrible atuheire Jacqueline unkane mbazao noba no murora kurungi uterevu wena na nekaneka umurangi ya yellow kandi amazima anuzire ruwabu kukuru ibara ligumire muno agereze kulingamira lyandema na mukaguza ntindi sana ngeri yange kasangaki rundi nangwa no tuine kana ibembera abantu ba Shema district runda yelekerizo kwa nabebembera kuba mbike biri kumkwata binatunga mbinyole kangwa irariyo tugurugwo kubanza so nakwakira honorable webare kwija TV West warakeke amina kandi otebwa ngo izire nka independent umukaruru akatorekerizo mwaka 2026 ekyo ine kuba no kimanya umurongo wa rukutorora talwenga nkoko ngambire tyabagenyi bali babiri by constituencies zibolekerizo kwa nebembera mu rwato rukuru yanga tizurukusana nyine a horrible hunter bianjeru tukahirwa numurora na wali mukala NRM akandi nuwe flag bearer rundi abantu bataire mu bwesige mukaruru kali akoko kwijuka akokusimba mu gongo nuwe bantu bataire mu bwesige kwembera abantu ba isaze lya kajara umurukurato rukuru ruyanga flag no agine kandi ngumi ati umukurasi wihanga rundi umukuru wihanga yoruka kuta Museveni obwabaire na arabo mu district ya Ntungamo omukuru byanjeru aliyo mahali yaba baherize bendera umunyo bako na mariro rubazo hari ai nabakwase bendera akabakwase bendera nikimanyisa kikuru muno mu mayiso agaitwa abakomye ababulikiro kandi n'abaye Uganda honorable nakwakira yes wewe nanyi nakwakira empako wangeraniye empako abatoro bakampe empako amoti okay amoti ndakutakiye okay nubonyine akarizika kirokeno ziri 20 za karabasa tutwetaga kusisana kayire ntwetaga tankiraho yenyini ntorora hakwetegekera akaruru akabona hakuba sazu nibiri ya primaries rukaba yes akaruru akabona kanu tuketegekera tuta twizire ntorora harumu ensonge kwataga na violence twizire ntorora kusazibwamu abamhari ababakurasi abari already bamazire kwa nominated baito wiro growth basanga ubundi ibintu biri kurungi bamusazamu twizera kurora abanyarwanda ubundi bayine amasiko make mukitebekero kutekaniza akaruru abo kubori bamurabyaho kugirote mukandi bamusazamu okenge twizere ntora na muno kora mu primaries zo kwata ebendera abayingi barangiraga bururu bunu ngo mkyara Jacqueline no wehayo obwire bwijaga kukya urene barangira urundi gwa ngutkozire ensobe so nizo zimari yeze nsonge zugeza kuroraho no kutera mutoki na muno gutorekeriza akaruru akabona imwaka 2026 horrible Jacqueline namujabara kutorora kandi tutandikiraho abaturikirize kandi abakutureba aha TV West nimbatangira mwena okurugomera moyona eyumwana mukora abasibiro business zanyu abahinji abarisa abantu bona abakubasa kuba bine bana bakora mukuruceyo kandi mwe bari kwija okutureba
amazina mama gahurire atwire Jacqueline rwa bukurukuru bite nanyewe nyine mpako ni nyadiye adiyeri rwose ejo no jimanya yabakama adiyeri rwose mukamasi simwe muno atwampindro okay together please yes okay nyowe nkaba nyebembira abantu bashema omuntu 2016 abernagumwe kawuma MP wabo kandi nangwa kiri ku surprising narishi kiri kushesya namazima na hati nyizirenga independent kandi naburiya nkabebembera nka independent on parliament emyaka 5 y'abantu bashema bango wasize ngwiro kugendo twebembere kandi kunashikireyo n'abakora n'abebembera kandi n'abakora yes okay anwogu horrible Jacqueline atwaire ruwabukurukuru akandi nguwe kintu cyene ngo kwa kitwaza na muno harubajururi rwa independent kwa na buriyo byari hariyo batafeho kitebe baitu bakorekereza ubusobozi obwine nko mwibembezi bamuhiriza karuru yagera ibembera horrible hunter yes imbiri we yawe bayireta ngo umuntu abantu mwena ninye hunter Bienjeru James Tukahirwa embera nyowe emyaka mingi njimazire ndukora civil service ebitongore bya government ndukora emirimo ey'obwebembezi konka hati obwire ko buhikire nagira nto bwebembezo kambutware owitukajara mbwene mbere yanje nyowe ogurungu mu rwanje bwo kubanza okushaba abantu akaruru kandi kunagira witukajara nakabashaba aka primary bakampereza omu NRM anwogu kandi honorable kandi ruine flag y'abantu bakajara ruwulikirizo kwa nabemero mu kwato rukuru ruhanga kishaka kiki walesire how unique were you kururango karaba mu rugendo ruona wa convincing abantu bakajara basobora kwereza flag abantu bakajara icyo kwanza nabendo buhereza obuhereza butwire butakwikayoje omuntu ekateka yabo no mukureba ground ushanga ngo tube tumazire nk'imyaka mingi omuri kajara tutakureba electricity extension ngo amashanyarazi gakwiko mu ombyare bindi gabega mazire ngamara imyaka mingi gari yaho kandi ukiza nkombicweke bindi constituencies ezindi naramashaza gandi ushanga hiya uburyo mwe n'amashanyarazi gari nko rutangura ushanga ngo amazing marungi kajarayo ni nka 2% ebicweka bibera harigana ushanga ngo bo binamizi cyoreka ngo hariya obuherezo muri kajara butwire butarumuje abantu batakubutunga mbere nyowe my rallying point ninge kindukwe cyanje misirize kuzo mu karuru no kwenda ngo nanye iraka ry'abanyakajara rakahikayo government ejira okuyakwatraho abanyakajara kwa ngo n'abanyayuganda abwaci babandi bakutunga ito kajara tarukutunga mbwenu ebyo mpaho nibyo mbindi kwenda kwebembera muri kajara ekindi buzima ry'umuntu w'abantu umuntu w'abantu tikiragambe bisho manye kintu no bukikorerire emyaka yona no wine abatoro babeta bakeiso baba bakurora ebintu byo turanokora bakwera ubujulizi ngo ogu bwabaza kino akikora kikiriza onu agonza abantu akwatiraho amadini gona ukikayo amasomero gakwatiraho akwa amasomero gabagata kwemarira so bakeiso babayo ate ebyo bukanyamba abantu kungoza bakampa karu nico bankundira bakampa karu horrible Bienjeru Tukahirwa NRM flag bearer aine songe yabazanke ya mazima bangi mu politicians bamanyira ngo politician ngo utatugambera ngo abe bisuba mahano akubekya kubaza hati tarukikiriza nyenkya na hindura abaza kindi rundi kero kuno kitebe kino nyenkya alhandi so amasiko agabateza bakaruru haba politicians gakira kuba make kandi omukuru rundi honorable Bienjeru egensonga yasobora kuba nagibaza kandi uko no bazansonga egyo tukareflectinga na karuru kandi ngo kabaye amazima genyine ntorora kali karuru
kamazima habukwa kali ku mugongo umuntu ayemera mugongo gwa nakagamba nyuwe ogutinda nawe kanje muri yona twagaruka akandi Honorable Anaclet aruwa bukurukuru ensonga yakarura akatolekerize nturora harumwe ensonga y'obuvuyo rundi violence omukaruru wako kandi ubu kwijya hano Honorable no tugambira you're independent but ingene yabaruzi bita bari hano batorora live at TV West urakibu no kubona umuntu wa NRM obundi kugikiza nabo abaruko nihera ngo nubo bahikire rundi obundi flaga no bazine so kiki muntu no faki nabo ninyenda kubanza kutwara umudishogo kusima Honorable n'ikigambo cyiyagamba azizina nibyenjero yes yine kigambo cyiyagamba aha kintu cyemukorre twaza aha kintu cyemukorre nyenda kubanza kutwara umudishogo aba TV abakutureba mwe nabo muri yankore abo mu Rwenzori abo mu Rukigezi na Uganda yona yimbaza kutwara umudishogo okubasha bakaruruka President Yoweri Museveni ahabo kuba twantugamba ha mukorre President atworekerire nka role model okutukubasa kukora itwa bamwe twamukopaho kandi twakora twantugamba ha mukorre for example nyowe nkeji parish development model ya Museveni PDM y'abantu batungireho miliyoni emwe bariyo mu fezi ya kabiri ndaza kutunga ezindi mu fezi ya kashatu kuyagamba ya cyamukorre nijuka ngo umutezi w'akaruru yaza kuzo mu box kucebera taryo nakebera ahabwo kugira ngo nankayine bendera nari nankajwirati naroriya yaba murungi nari yatambaraje nakebera ahabwa service delivery naza kufuna muki yaheza kucebera Jacqueline naza kufuna muki yaheza kucebera byenjero ubwo mutezi w'akaruru nico kiryo ncumutwara mu box nyowe obumbwire bwanje bunabire ndi woman MP wa Shema district by the way cinta kugambira currently ndi commissioner wa Uganda Human Rights Commission niza kwija kintu cha violence nchikushoborere ahabwo kuba ebyo nebinte bitutwire ntugenda ntuhabara abantu mu Uganda yo no kwetorora konka reka mazinga aracahari kiriya ikintu cyo gukora nyowe kunizire abantu bashema nashanga obwinji ebucweka nka kinana hari 10 bine ubworo maka entasya oshanga umuntu mbabinga umwana we school fees ati nina nkoko yo kubasa kuguza ngo yahereza umwana we ngo agenda zo kushoma naye buza abantu aba nimbebemberanta bino bworo bukushana buti uvuko sabantu twena tutukingana nyowe ntekateka yanje yagereti nawo baza yutukuza kumara hebuzo by'abantu bona nanobwire bwa Yesu ubworo bukaburuho tubukaho aho tukabumana kandi buri bari kubimuno exactly bweni yoka habasa kongera ho cinko mwebembezi kurenga hineta fari rwataho umutezi wawe wakaruru hineki yafunamo nabaretera amafuka ngo bazo kuhinga burinju yona kagenda nita mwefuka abantu bakana bakareba nkakantu kake mwefuka yo mutwaro umuntu ni mugasaraki konke ifuka yo mutwaro eje inatira umuntu umuntu akabasa kuhinga umwana yahinga bitoki yahinga bihingo yabuguza yashomeza umwana we nomanya ngo mugiga nabasa kuzumora atize yefuka no kimanye cyakiki rundi yagure ine bihimba yefuka none basakareba ngakantu kake nka nishonga mpango bete bihimba biriye biyamfuke kubera imire byayera munonga no harukujya akagura kandi munonga so nyowe nikija no maramwogo gwagura karcha kugira ngo abantu mbahereze mbubo ejeta kubasa kugira ngo wajibyara ngo nepunguka ugaruko jongereyo nazo mu cyagura karcha narga munazo mu education nkaba ninterra mu national development plan niyo nabire ninkurata akuba ko kurata umbrella ya development yihanga kikureteriwe nka MP watahamu wihamu watwara abantu bawe batunguka icyo nkakikora namani mingi kandi abantu nate ncyo bariyo banje sigira ahabwo kugira ngo ebe nakozire byonka nibyerebukira Okay, Honorable Jacquelet obujulizi nabwe hera kandi nainyo 10 abanyashema barukumurora abali bakamuhaira mutaturulire bitebe akandi umurundi guno ayingiro garuko mu isoganyu abiyuleke habukube nkore egyo nagibazoro ko nagabe mfuka
nuko mwesobole kwa nimulima mubinge ekyo kubanza obunaku ekyakabiri yenjaro maka hari abantu okusanga mbali yo murundi gumu cyali mu rutoro bagire kigambo ngo numuriye kebukimu muje kunganyira nkerabiyeho ngo numuriye kebukimu mukiro nkembwa so kubinga enjare maka kurora ngo ubundi abana batunga icyo kuriya basobora kuba nibe bayisa kikuru muno ebigambo nkabibiri ukurwa mahorbo tukahirwa bienjeru flag bearer abantu bakajara nuko turukuru ihanga turekereze gem ko humura gambo nkakimuru bibiri hati aho wa ekibuza akutandika no gamba cha violence hata violence ikikuchira kujireta nabwo kiba kiri mu character yo muntu character nari entwaza ye hata wa ateka ngo naza kubona karuru yaba violent hata abantu aba tuba omiringwe tari yemwe hariho abantu barkam hariho abakunda violence I'm sorry to say nka opposition nyinje yitwine against NRM abakwa kansa NRM nabakira kwebembeza ikintu cha violence bamanya ngo nibasa kubona abantu kubasasira sympathy baronda sympathy vote bebembeza violence kandi abo nibakira no kubeyiha ubundi bazaho batakoringa nkaba police ngo barwanise hato muntu in a civilized world nkumu America waje unoza kurwana no mu police no rondo kufa konkawana abakuronda sympathy vote nabo kugira ngo ita mpa NRM ekareta obusinje bw'amani nabantu bahika hakubukoze so miringo itari mirungi no turi aho nyini ikiriza umurungiro yo no turora tubanze tugera mu kahumuro kake then utarago mu kahumuro sobole ku bantu gumizamu ntwenda turole hensonga na munomone ya Jacqueline Honorable eituzira ntora nigena maiso omuhango mukayire kana katurumu hakuba bayingi abali basingira umukaruru kali na munonga ka flag ka primary twizire ntorora nabayingikirangale zoli nagamba sonsonga busonsonga nikiyamba kita kwongera kweyongerayo nkikitebe kina advantage kurundi berungiki ekirikuleto mukitebe nikikehiye kinega kiriye cy'abantu bari bayine habukuba umuntu kumusinga kandi agamanyo paka ningaruka nitubasa inengire yatakwehura mukurungi ngo umuntu wena nomo you can be emotional no twenda gutandikira aho nyine akandi otorogo mukahumuro ikiriza ruriyo no torora program enshonga yizoba TV West nehinda guma Omwakogo TV West yagaruka mbarara abintu mwanya gukora mu imbaga ezabura umuringo TV West nehinda your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission.
program enshonga yizoba TV West nehinda wabari kono turora kandi ol night umkairiza kakirukeno namuno abantu aba shem kajara mpangiri nyomugino mukurasi wanyu alhan kandi na abantu aba shema district yona abakyara abantu bino mulimo gwa mani okurana bibembera abantu michwe kankebyo kandi ebihanga lyaitu Uganda habo abantu aba kajara nyina horrible byenjeru tukahirwa no flag bearer umkugamire kigambo flag bearer tosebeye umusije kubona murabyamu amayiso abo kuba amazima nyoni ndo nakaruka lakatwara biremo ka flag kalkagumire na muno kukera nakano akatulekerize because nturora ni already flag bearer esu birundi amasiko garoho kugama ngo abantu bakajara ulekerizo kono bebemera hakotorozero mukuru wihangamera bainarabo mbicuke bimwe ko turihanga na muno mu western haro emyanya yabaina kamu statements ziba zibona muno aba flag bearers zibenzi kurega ngo at least baina upper hand kurora ngo struggle baina nambere bagihikia oguno we bienjeru tukahirwa kwebembera abantu abakajara omurukwato rukuru wihanga tuine horrible ejaculate atweire ruwa bukurukuru rukwebembera norkwata impora umanyira utoro bagiro rufumo ngo mugezi no muhabura hoki kake so horrible ruwa bukurukuru ni wenyine kandi umukorasi umukyara wabantu abashema umurukwato rukuru ruhanga yabasabire munaona itaga kubaza ukake ansonga ya violence rundi utabanguko habo kuba oburi mu karuru ijuko ona buri akabariyo nikimanisa byone bikwamere barabam byona akabirora nabo iki experience agine akandi yakindi ntororangu ubundi violence yenu eteyolekere no mu karuru akogamba ngo kalkal jeno ekeyolekere no mu karuru kali akekitebe kitu cha NRM tulibana nyineg itwera tujwere kaleg no zato simire mukaga bitu ntumanya horrible byenje rukwara asinge kutumzo mu mugongo ikintu kitambure bayito violence edakika nja kuherezemu obaza violence then tugaruka nsongedera negaruka bari munonga akiki at violence ejo yo kureba niza kugitwara ombaka bibiri echo kubanza government actors narshi ababakuma edembe abo kuma businge bw'abantu nka polisi nka mahe abantu nebintu byabo then omuntu nkiwe iwe wenkoshemerere kuba oine kumedembe yawe niwe nk'omuntu so no shanga sideria omwe ba politicians abakuba besimbere oshanga bo bonka nubo baryo no bavayorating rights z'abandi narishindi benda bakuriyetinge ho violence ngo kuya yakigambere inciting violence kugira ngo batungeje sympathy vote ngwe na kick for example no manya naza kosa naza kosa example ya Kyagulanyi Bobi Wine warebe myanya Bobi Wine eyabire nazamu police kamwesiza akagumiza makatwara ebintu bye tabireho kurwana tabireho kutorekera amabare tabireho gukoraki so nyoni ntekateka ngo police yaguma mu rumo gwayo guri gwe kugira ngo yakuma abantu nebintu ekareka kutaha muri ya namani obumwe ushanga ejo violence taba ekindi enshonge ndijo abo kwe kini kigamba nka commissioner twire tutunge mshangweje abantu ababurijo kushanga abantu bono bagira ngo reka twerundane tuhagira umuntu witu reka turwane tuti reka turete propaganda eji reka tukore kiriya hati bo bonka bakuriyetinga ho violence in their own way kugira ngo ba confusing kandi cyane cyo kireta ho butabangu konkanyo nisha baba abaturikirize abanya-Uganda mwe nabakutureba n'abantu bo mwangore reka tugera karuruki horere ahabo kuba twagira karuruki horere nikimanyisa ngo na Uganda yituriyo tugeza ko kwebembera nayo neza kube yihorere rero tubasigumiza munentunguka itarumu violence ni dakika egyo no bora byamwe inabankwedizo kuri abazasonge ya violence ntorora mkaruru kana katiyo ntugena ko maiso na muno horrible byenjeru tinguja kuteka muno abo kubiwe abantu bakakuta mu wisigenya misana insi yona nerora baitu haro bali banyano beta ba NRM ebintu bitagendere kurungi na muno omo primary zile swarabiremu zali zitayanguhire baitu abayingi tukarwane barugayo nabagumya ngwa munyo tinyikirize abantu akarura kabambayitinga ikirize
na habweke mbiro bike ninjya kuba nindangira ekiro kugarukaho kandi abarukiro bingona barugireyo pande biturukire independence nahandi baitu ntorora obwe bembezo ba NRM butariho buryo kurora abantu bano bagarukanisibwangana namuno mukayerekana katuru eki no kirorota nyetago kirora angwe yekitebe oyongero kirora angwe ya individualism hubo nkabantu hakundanye simbere na horrible byenjero njimasantu bantu ruga muisazalimu tuine bitekereze bitarukusana kandi twena tuturukwengana no sango bundi horrible nankiraho runanye nakankumkiza tuwakora tutakura tuwakora harmonization kurura ngo bundi tabakavuyo no bundi defection kurura ngo nyona abakuru bekitebe bari no bangame tujja kubikiriza nyokangene mu kitebe nako bundi nicyo kerampereza ubusini enkoregyo mugiresere mutakandi none hera nejya kubakora hati nyoni nyenda kusima awikitinusa President Yoweri Kaguta Museveni na Mama Janet omulumugo bageze munonga gukora kugarukanisa abantu hati omuntu nkogo orikuja nyowe hati niza kugenda independent ninga naza kurugo mpate really from the beginning nari mukutandika nabatine mutima gw'ekigombe ekine na constitution gama ngutsene kwetwaza tuti kana hari at the beginning of twabire nutwehandikisa ari papura bitwasayininjire tukaja mu nutuza kwikiriza ebiraro byo mukarura konka ati warga yoka bakanisa nikimanyisa ngo tokunda system ero kandi kibina na nikibina kandi ukaza kuhonda nsabantu ukatandika kurete ibintu byo kubaganisa mu abantu kuba kubaganisamu ubuzibu nto bukutandikira especially watanga kuganisa abantu omudini omunganda manya muri bici yet hariye mu biro muri family yemo amponchi banchoreka ngo oyegondeza wenga mbatoro nko babaza oko muntu aba ngamanyenka na yegondeza wenga karumunya nkorene buje ngo gupaho nibeyendeza nibeyendeza akwa ruru orukuraho nabaryoko omwe owakabiri no washemba bona n'abantu bashana nyeki nakwe ningamba obe no manya ngo wazo mu cyayi baza kufutera gora kandi harora asinje akatwara ikikopo ningotere mbwenu efurimbi kwera aterwe ngo nankano bakwasebenera nyowe kuno janga vakansinga nkabendi campaign agent wogo wansi abo kwa nyoni nkundo bumwe ninkunda abantu kubagarukanisa kana ngwe kikuru munonga ninkunda kajara yitu abanyakajara nimbakunda kandi nyenda obumwe akwa kutukwa tuyino obumwe natwagambira president witu kandi arikureba ngo tutambura hamwe akwa reports nzibani zija kandi good enough omukarura kakawiremo kuputwa tugambaho aka primary security zikahereza reports konka bamwe abo wagamba no basobutikiriza nanye kajara mbinayo abo bazimwe babyanjire kandi kajara tukagira karuru kihorere konka bakuronda sympathy vote bagambe bishuba bagambe bitaruho ebitaruho na evidence which means in your view in my view yamba the what the withdraw the withdraw ne yamba the efforts naramani agufa strede na no chitinsa president atiremu abamwe barugiremo konka bamwe barugamo chonchi yamba it heals the wounds kandi kigambo cyo mukuru manye kigambo cyo mukuru no mukaro wakimanye wejukora mo murutoro rwo turukugira ninjya ku reflectingira nka mukutu rundi mugaita abantu gwa deputy speaker honorable Thomas Tayebwa arugire yagamba yatabutumwa I want to thank God that after weeks of engagement my brother honorable David Muhumuza MP Mwenge North County Chenjejo district has agreed to withdraw from the race where he had been standing as an independent
kandi juga kula kubanza akabariki akabari yo primary NRM yawe kitukirozira Mwenge North torozire munuko hano Ruwampara icyo nchimanyisa ngo Lawrence Shay ari opposite of course na bundu bakwari yondi asoko batayina mani kusigikira akandi agaba irayine Ruwampara hano torozire same story hagati ya Mole Honorable Mola Simwe ahamuna ana kansime same story ezo nsobora kuleta zirahira yitwe kutwereze kisa ezero nyingi stories ndwetaga hatu kugaruka harba juru lyo rwaba independent nabo batuhereze ndekaniza yabo rundi ntekereza yabo ahansonga rundi yankora ni yenu kikekero kujya kuleta at the end of the day tutakashikira hankorejo niwo for example nkazo mu parliament area ya 2016 2021 ngabanza narabo mu karuru ka NRM primaries nagarkanisha nka independent bieja bita ahabwo kuba opponent wanje bakamarangira outright umutare senda asingiru nyene di ara form zizu kureka ngo akaruru ninye nakasinga nagarka yo najurza akaruru nakasinga President Yoweri Museveni hine kigambo cyarigire gamba akajyango Africa tikashikire aharengo orwo kora karuru kebibina akar perfect wacha tegereze cyo nicumanyisa ngo nico kureba ngo batwazo mu karuru ka NRM nbataho tribunal yo kwihata romushango go koza abwenje nota hwempoza nicumanyisa nkunuya hinabarga yo barkwe bashobirwe now ejo tribunal nebaho okuhumuriza bariya abo kubasa kugira ngo bargamo konka hine mushango yo kuba noreba ngo genuine aha kuba tukashira kora karuru akakar perfect akaru kugira ngo umuntu yarga yarkuja tubansinga namazima bansinga kuno ya harimo kwiba harimo kugura abo kuranjarra harimo kugura abo gukora so obutinda tinsirza so obushonga bucyo bwo kuba burumu norekera abari genuine baheza kuzo mu tribunal naye kabara kubahumuriza baje reka tugaruke yo ombantu batuhumurize konka nyewe nka Jacqueline kandi tindabire omuri NRM nyewe nyizire outright independent ahabwo kubebe narebere buriya bikanshobera enjuka kwe kuruma wata yorukumu yakuruma nyensi ya nogera hote nari wata yorukumu kumwana mtu wa mtaka tadoba yata ho atorukumu kamosi na manya uko kubasagara kenyuma so nyewe nyizire independent konka ngo kutwa twagambire ekikuru nenkora iwe nko mwebembezi abantu bakufuta mu bwesije wabakorraki manyana nekinda kiki munywano wanjogo we nango ni mumanyango n'umukozi konko umuntu nayija ngo nuhari furaga beyara ati nyowe bigendererwa byanje nebyapati kandi ushanga yija yakwateje bendera yabara kugira neki yagasara abantu emyaka 5 yoneho watine cyakozire ngo abo kuwa kagenda ngo no wafuraga kanyo kunkwika hongera ndubantu mwereka turunda abakozi abakubasa kutugasara kandi tukagenda nentunguka ikabasa kutuyambo makagitu nebe tukora horbo an athlete unakugumiza ngo ensonge nkuru flaga no sokubugine ukagyayo emyaka 5 eze motoka bakayikuha eze bijwaro bakazikuha ni myaka 5 ekahwa n'umukono utakagwimukyaga ubundi hakira ogwimuke by to speaker yange akwimo mugisa huwe enkoreye erekerize bikorwa rundi enkora anambera abantu besiga mereho rundi besigire okurana bapereza karuhara umyano wange ono biwanga arisiza kienjo joku butunduzi azidikira message ngo akike unaito wait kienjo joku naka akasinga ngo barangiro ndi erutigwera ko tahamu bayito bana kwano tro nicyo kurambire tereza abahonorable naklete nibarugayo nibarugumuzungize bitebebi nibagaruka rubaju kandi nibabembezo kora abantu nuko kisobole au kurangitamo abantu amasiko kumereza karuhu akayire kaliyo ngatwehawo way forward turugere kimu primaries na muno honorable Bienjero Kajara tutandikira kimutera tukikuruga hala primaries kwije kukasazo nambere twaheka hakuba mukuru wihanga na flag aje kwasizo gina ajinkwasa ekinkumanya muka nambere ukiteye turukwikiriza na mwana agira thank you so nituenda kweka guza yitwe nkabatezi bakaruru rundi yitwa abesimbiro ko ntuhereza uhereza bono what needs to be done hari bene bitwabazaho ubutabanguko violence
okwiba karuru okutinisiza abakomi what needs to be done obutuli otolekeriza ibiri abana na mukaga hati what needs to be done hati abantu nebendo gumana bahumurizwa kandi tukataho civic education ekabe yamba konkati ya na civic education tin kujireba obakare kwabaza kwa karuru electoral commission etankeje sabantu civic education azawe baraza abantu betegereza nenche kikugenda omumisho even na NRM through the secretariat nayo nebana ikizi bakora civic education ejesa abantu bayo ababarimu konkati ya utukureba ino murango no president na mama Janet na honorable Tayebwa and honorable Anita Mong. They have done great work. There are loopholes somewhere. Hati wachi nrukweje sabantu okabeje sebirungi bya NRM abantu buzima nibije kusoma mu buteka akwantu reba aho barikuza ikintu kitebekana na electoral commission nayo kunekora civic education ekeje sabantu okubara twazo mu karuru kungato kuba hereze nominations tinkureba in education horrible byenjeru aine kigambo yagamba tuino mutezi wese muna muno TV wesano nakira kuruga setza ntunga muko he's an enlightened man akira kutere simu egeriye mwanzonga yakira kubona atwanjura hano nagame nsonga yo kusomesa abanyayuganda bakamanya kiki okukora kandi bakikora bata kandi bakikora mbuyireki na muno mbuyire buno bwakaruru nawe akira kuba nakitahamana yoleka ngo amazima hari umurimo gw'abana usemeriye kuba gukorwa webara mnonga horrible byenjeru akandi nabantu bakajara amazima I'm very sure they are proud of you akandi ningumia flag igitikara na mukuru yahange yakoire igitikara mugaba abana tubasubira kwa bagizana abaro sokwaka so a horrible athlete ubwire buri umutwa Jacqueline tukoleki nyowe nobunenyizire independent of course ninyegamara NRM yito abo kuba nyoni nkurora nyowe ekindu kushaba NRM hona mazima garahanga kandi tutezo bururu tukamara emyaka 5 yona ekikubaza barakugarika enyuma mukarebe ibintu kuba bigenzere kubi mukabitebekana so mu kisanje kindi kugira ngo hatabamwe buvuyobu kugira ngo ebumwa mwegeresons mwareba karuro kagenda kubi mugarike nyuma mwegesa abantu NRM kintu yakitamwa amani ekagenda nekinga tap zone nikiba kimanyisa ngo na nababariyo bagarika independent nibarondaho kora abana habura konga karuru tukatera hati twaza katera oriyagaruko hurre NRM after 5 years bagarike nyuma begesa abantu bagarike nyuma bategure ebye kuba bigenzere kubi kugira ngo twazagaruko mu karura kandi tushanje karurako karya ko buteka kandi ekibina kibase kuguma konka haguma muri porozezo ntuje guma na independent tujutunga eco nco kwenda ngo twetegereze yes ebgambe bitubiri biyange ninyitaga kusaba ubundi inyuro abatwasera ko no mana abantu matwata ko byaheruko ngo horrible jacket wo muhureki yabaza kandi kujya kusanga tahuririze kurungi statement yo kubokozereki yo kubohoireyo horrible byenjeru yatuoleka ngo amazima twange tuikirize loopholes zirum he's an NRM flag bearer abayiro mukaruru akarabiremu namanya ekibine kirunga nambere kiri baito burkwana ija TV hanga nken na gumya ngo amazima loopholes zirumu nikiba nikiole karundi kuijuke kitongole kiri kutwara karuru the electoral commission ngutuleke kuba ntukoma ha process yeno yo kutera karuru horbo byenjeru yarabamu webembera abantu bakajara tutagarukire nyuma kongera abanyayuganda kubarabaramu kiki kibasemerire kuba bakora the same story applies to the independent candidate horrible Jacqueline nawe yayongera kumana atwoleka ngo amazima genyini kintu kisobora kutayihawe nsonga ya independent candidates na ibiri asa tunagumu tujagaruka no gundi tujagaruka habwaki habwe nsonga ziri kutaterekereze nyuma na mbere turukuba turugire ito tukarulera ekikuba nikigenda mu maiso and of which kintu kina impact ya amani mon
nuso kusanga ubundi percentage ya Honorable Jacqueline yatunga hati ubundi akaligarukaho neje kubeye sazire Honorable yabyenjero yatunga percentage umuntu neje kubeye sazire habwaki haburi usonga songo buke Honorable Jacqueline yakwese kigambo cyo kuseba tap twize tuono turukutonya tusebeho every drop counts every drop counts there is even another thing that person who doesn't know the value of the water orugaya haize bakuri no arikuba namanya that value of every drop kuba netonya kipire cyaye tuwekere nagamba amaizi agana ya harwe ningaleta mbarara mu rubuga ahate bugareja gatonya ndajya kwikakora noria ndajya kwiko mu rubuga nikimasa drop yone kuba netonya natahuburi koro yakoraki aho henyini nakere nako kaliyo nikatufunza inyinu sinko butumu bw'amani muno abantu bakajara abantu abakweriza karuru akandi kurora wa karulengo urumukuru wihanga kumanyira kandi na flaga yagikwereza ubwire bagumize abanyakajara mwena nyenda kubasima abwa flaga mwankwasize kana n'umukuru wihanga kajingwa somisho ganyu abo kugira mukanta mu bwesije kanyenda kubahamza ndiyo mwesugwa ninza kubakorera je kajara ninza kubashikirizayo ebitekateko byanyu ebimurantume byona ninza kubishikiriza ecya kabiri nyowe nimanya kuronda obuhereza ebirukutusasa nimbimanya akuba ntwire ndi esibo savanti ndukureba obuhereza bu government erukuteka omunseje kandi yo government yo nekunda buri yomo wena konka iwo mwebembezi washakira icweka cyo wanyu iraka wanyu wariseyo abanyakajaniza ko bashyikiriza mbwenu ngokuntuye nimbagambira nyina kagambo kanje kugira ngo akanko kasheshe ka kajara akasheshe ka kajara no kwaka okwijana yo kutandika kurya habijuma bya government ejiyitu yarwanyisaraza kandi nayo nyinshi kare ekangashana mbwenu abanyakajara akarunza katere 2025 nimbasha bamuterere mukamanje w'Ikitinisa president Yoweri Kaguta Museveni mutere muntere nyowe kandi mutere omuramwa especially echo nikikuru omuramwa ogukureta obuhereza omucweka cyo witu mwebare munonga rukunde gume mparambara akandi tujya kusinikiriza utunagemo akadakika kakamu bakamabange n'umujye kunyikiriza kamuntu bibiri tukanagemo hakorereza manzi ko saa ina eza akayireza ka kirokeno Honorable Jacqueline urugendo rwawe uruturabire mu ndurumanya cyo kubanza uri mukyara ikya kabiri struggle kibayiremo kurorangu akaruru kanu wasobora kubana ukasinga umurundi gwinuizire nakakodyoki na muno abantu abashema umurwato rukoro yankuraho berembera nko umurundi gwi nko kwakwikirizemo kashiyaka kyatya polisi ngingamba yebero kashiyaka kyakotuleti akasiyakare ninyenda kubanza garuka hari yari ya point ya president Yoweri Museveni inandi yo nimbagambira nti emirundi myinji president Yoweri Museveni abantu bamuterira karuru tabwo kugira ngo neki na kiriya konka harwe nshongeze bakumuterira karuru nko kureta obusinjo mwihanga nko kure mahanda nko kureta entasiya yo mumaka abantu abatezi bakaruru wabo bakorire ebe bindi nibyija ka secondary echo kubanza ekiri priority no kugira ngo service delivery omuntu amashanyarazi gamuhika for example amashanyarazi ndigarabo mbuduko reba gagenda line yuwenka MP wageza hota kureba ngo amashanyarazi agahikombyaro amizi abantu bawe bagine entasiya yo maka ono koryo noje nyegeza ebyo byo bintu hati ebutushemereye kutaho twantwenda kwasa president Yoweri Museveni okubingo bworo omakaga abantu twantwenda kwasa president Yoweri Museveni kugira ngo amakagitu gatunguke at household level itongo mu rugwitu nkaba MP kandi nyewe nanagarikire yeje rutu eyi muri yo numuza kumpereza akaruraka nyewe kingarwiri ngizire kumarire nteka yanje iyi ntaraherezo mu kisanje kiriya nkatandikaho ehururu yo kuteka computer mu mashomero nahereza university yitu ankore Western University computer zo kurengo muri kinana ndiyo mukozi na atamafuka burka na kora ebye mukono na yejesaba kazi gukora za sabuni ya mashita abanyashemano babamanya so nyowe kingarire tinyizire kurwana na Fraga Beyer tinyizire kurwana na Murrano na Rondiju
nyizire kumaririza ebyo binasigire nate ko pipeline ngo bubase kugira mu gasho umuguruso mwakangira ngo ekigambo regase nkimanyiso kurugasaho ni nyenda abanyashema babemba basa kurugasa ahantunguka eho na rebo jacket eriyo nabaretero maka tushongere umwuga guriye gumugu nakugambira ogwa national development plan for example that new curriculum nyunkata kumanya muneza kwije bunabirende MP kunka karita computer nazo mu mashomero hatabana nazo bakushomeraho ejo ni vision ejo mwebembeza ari kubasa kuba yine kugira ngo ahugura abantu be naraboreke ayibashemiye kubana baza itwe nkabebembezi turu suppose kuba vision be yarazi ukabone vision yentunguka ukamanya utoko nhondi yo ninza hazo katwara y'abantu banje kana abantu bashema nhondi yo nimba twara nimba humuriza mu humure nyizire ngarukire ninyenda tugumize mu nentunguka eje intabire ntandikire kandi ati neza kongereraho namana mingi turebe ngo twabasa kwetungura mbiyanga byitu kandi cyamuhero nimba shaba abantu bankore abantu ba Rwenzori abantu ba Kigezi harefu mayiba kugera ngwaza kubara umushenyi notandikira hasi y'ibigere byawo itwe nk'abantu bagureta nkore na gureta Kigezi nimba shaba nk'umumpere president Yoweri Museveni akaruru ahabwe birunje byatukorire Honorable Jacqueline nuwe nabanyine kondwembera abantu abashema nka independent nurata inakite baromya nonge sinika message bitena mumanya ngo akiki webale ubuhereza nayi webale umukuru wa sinika message okorora anotorora ati bwese nehinda aro obi wange karatunga pita nawe sinika message za kienje joku nawo naturora nyetagabra mkiyeho abantu nkabasatu basatu mundakikege turugana Honorable Bienje nyewe nibanyito mutashorora kuri yakajara mbwe n'abantu nimbara musya mwena mwasiba kurungi konka ekikuru nimbendeza okuraraje nimbendeza amagara marungi nimbendeza tiyumanya yabanje kubona chance eyo garuka mpaha nkabendeza okutahaje omubiro bukuru nanokiko mwaka musya akwa magwahika akwa tunugurwa yeresitane mathi okwezi twachika turiyo tuzombiro bukuru mbwe nimbashabira rahanga guma bahira amagara marungi owe 15 ko kubanza tutere president Yoweri Kaguta Museveni Muntera Karuru yes nadia hana no independent konkana we ogu independent nosha akeshireke konka we NRM we NRM akeshirekayo kandi yaguma arya hamuramwa gwa NRM mbwenu nyowechi enangwe ekikuru munonga Uganda gituguma muramwa ogwa NRM akwani ndewe no muramwa murungi munonga akandi honorable ni ntwara okora musya kwanje okusya abantu bashema mwena abantu bashema south abantu ba municipality abantu bashema north mwena nimbara musya umwizina lya mukama wa Jesus Kristo abahajizi banje team Jacqueline abakasana abachitagata amagomborera gona aho municipality abantu banyinire rukundo yamani bine vibe kwinira vibe bakundira kimwe munonga konka abantu bashema acyamuhero nimba shabakaruka president Yoweri Museveni nano mutuma murungi umushijo gwa hatwihire ntare utarga president Yoweri Museveni utarga har Jacqueline konka echo kukira yekinde cyamuhero twazo mu Christmas munywana wanje yakigamba umbwira gwo buturumu numwendo waranyinji zirakanyera mugumize munne munabe ngaro numubaje numwe bushuma bukanyera murinda amatungo ganyu rera hasigara tuguma hantunguke rukurebekeraho ebiri 15 nanye nimbeta tikinga president Yoweri Museveni tikingo wentunguke rukurebekeraho tugumize munne ntunguko muri shemba mutemuno abantu mutorora active wesinehinda program enshonga yizoba kayizkan abanyine Honorable Hunter Bienjeru arukwembera rundi flag bearer wabantu bakajara omukwato rukuru ihanga biyona yabibaza yabimarayo Honorable atuheire Jacqueline ruwa bukurukuru none abanyine akanda rukwebe independent alekirize kwembera abantu abashema district omukwato rukuru orwihanga tinyine bindi bisokongeraho habokuba biyona babaza kandi byahwayo ahabwa TV West nibayita kasanga klake impako yange ninyo wakiki nibagondeze kire kirungi abatulindire ogururaze binyonyi bitesuwekere ruraze imbuzi zitesuwekere bayito nsonge zona banazimanya ayongera kuba nabatulira kandi tuleka amaisonga yitu kugateka hariye ebyo birukutuye hamuramwa bayito tugegendereza hariye ebyo tusemeriye kwambe twaro mbobezo hyaka habwe kirokeno murade no singe kandi muguma TV West nehiyenda. Thank you.